hakuhi na wabici ya gavana niho mutino uyu urahanikire riria andu mekwenjaga mutaro wa mai magiko mahofanirio ni teri. Kihana maithori kuri family cia aria mahutire guku angi makirahira gukorwo mari muoyo. Ni kiha tondu arume acio megukite gwetha na harakati niyo ya gwetha mutino onekana hoya bai guti mundu eguturite irua hoye mathe. Anthony Murimi ni umwe wa aria marerahira gukorwo mari muoyo kwana mutino uyu uhanikire eroreire akiuga marokire wira-ini ota mutugo no mathaini ma thaa 8 hindira mekurutaga teri kuma mutaro-ini uyu mahofokerwo ni teri. Tuingiraga wira thaa 2 twathie twathimirwo kuria turutaga wira na twanjia kuruta wira ota kawaida kuthii uguo na mbere mathaa maranji niyo tuthire twakora twathi tware ranji wega tugicokereria niyo turathi tugakora mutino ucio ukianika andu au. Murimi augite we ni ahotire kuma no aruna ake atatu mathikwo ni teri. Mundu mwe atuika wa kurutwa na ucio ungi ndari araruta. Negeko kiria kirakarite ikari makiuga ona amwe a ciana ciao ihonokire ciarera kuona nimekurokete kibarua giki. Sasa saa hii nasema hivi, kuna shida moja iko hapa kwa gavana kaunti Kirinyaga. Kuna mtaro ilikuwa inachimbwa hapa na Musaina amepewa kazi ya kuchimbua mtaro hapa ya sewage huku Kutus. Na usuni tuko nao saa hii, tumepoteza watoto watatu saa hii. Wamefunikwa na mchanga saa hii. Na ni usuni kubwa sana. Tunauliza hanje wakaanji wa Kirinyaga County, Musaina anaweza kuja kufanya kazi huku bila vitu za kazi. Ni matetete mwene kandarathi tabarire no makiuga mutaro uyu uragiriirwo kwenjwo ni turagita edeti kuiga miturire andu hatikaini. Ona ni ndarora ngona hari ona uregehu iho, yani at least hangima hekito uguo meka thaa ici matinga mau mahuthika niguo mahote kweheria tiri ucio marute arume acio mararegete gwiciria mbere uguo nikema muthere o matinga ta mau wira ucio ngiraruta ni ungirarutitwo na ihenya na tutingiatemia yo yora. Mwena-ini wao thirikari ya kaunti kugerera minister wa bara Jared Migwe kandarathi ino iraheanitwo ni kambuni ya mai ya Tana no ni mageririe kuhonokia aria mahutirio ni mutino uyu. Human accident guku county headquarters irahusikana na contractor uria uraka project ya Kirugoya Kutus sewerage project. Hiyo project ni component 2 ya project yenye inafanyika ya Kirugoya Kutus water bulk project na component ya pili iko na hiyo sewerage project. Ngiribotera Muthingi TV, Ndetago Wambui wa Mugo.